Dada yangu, unaweza kuwa uko unasubiria harusi, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho njia ya wewe kupata harusi imeshafungwa. Kaka yangu, unaweza kusubiria upate ajira, lakini njia ya kwenye ulimwengu wa kiroho ambayo wewe unatakiwa upate yako ajira imeshafungwa. Afu hapa dunia unajikuta kabisa wewe you are free, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho kuna sehemu fulani ambayo umefungwa, kuna sehemu fulani ambayo umebanwa. Yaani kimwili Petro anafungwa, lakini kiroho Petro yupo wazi. Nataka nikuchanushe na kukuambia ya kwamba ni maombi pekee ndio inaweza kukufungua pale ambapo ulipofungwa. Yaani kuna mambo fulani ambayo unasubiria uyaone hapa kwenye huu ulimwengu, lakini kumbe kiroho kumefungwa. Yaani kumbe kiroho kuna nafasi ambayo imebanwa. Acha nikwambie kwamba kaa kwenye maombi, kaa ukiomba, na kuna mambo fulani yatafunguliwa na kuna mambo fulani ambayo yataonekana. Dada, kwenye huu ulimwengu unaweza ukakosa harusi, lakini kumbe ni matokeo ya kwenye ulimwengu wa kiroho. Njia imefungwa, ibilisi ameshachukua hatima yako. Kuna watu ambao wameshachukua nyota yako. Kwa hiyo na wewe ingia kwenye mwingine ulimwengu ili upate kuoperate na utafanyikiwa.